Postgameri, danas preznavati GTA 5 Easter eggovi, epizoda 2. U Jimmyovoj sobi. Vidite igra igrice, a mi idemo na posao. Znači, prvi će opet Easter egga. U Easter će biti ovo ovdje mjesto. Ono znate, neki ne znate, neki znaju. I mi se vidimo kad ja tamo dođem. Evo ga, gotovo smo stigli. To je to blizu. I to vam je, dragi ljudi, ukleta kuća u GTA 5. Evo. To je taj broj. Bio je 7 žena. I sad, dođite dole, gori. Ne znam, to treba u određeno vrijeme, ja mislim da treba biti oko 6 sati. Ljudi počinju umirati čim zgasite, pogledajte se. Znači, ljudi padaju samo kad ih urnete. Padaju kinuti. Gledajte se, može. Bilo kada sam da prođe najviše, gledajte. Uženje ima onda. To je muškarca, ali umiru. What the fuck? A to je tako, eto. Svi umiru. Zato svi će pitati, what the fuck? What the fuck, je viš, problem je policija. Pored ima na ovo tupe, ne pucanje. Ali nema, ima. Smo mi gazili. To što se tiče te prve misle, do prvog Easter egga. A sad idemo na drugi Easter egg. Drugi Easter egg će biti malo zanimljiviji nego ovaj. Znate, bit će, vidit ćemo šta ću sad drugi Easter egg. Došli smo kraj te druge lokacije. To lokacija se nalazi, točno tu, sad ćemo pokazati. Nalazi se točno ovdje. To je jedan zanimljiv poster. Već znate, imali svoje druge tobe. To je, dragi moji, slika nekog čovjeka ili čovjeka koji sliči na Alberta Einsteina ili je to Albert Einstein. Vidite sami, bijela kosa, lice slično na Alberta Einsteina, nekako bi liči na David Guetta. Znate koga je David Guetta? I sad ne znam, što vi mislite šta je ovo? To možda neko drugi ili Albert Einstein ili osoba koja sliči Albert Einstein. Jer ja sad znao što? A on već na treći strani. I on za toga se nalazi tu kod maskama. Gledajte jednu masku koja liči na jednoga lika iz jednog horora. Gledajte. Ako niste znali, ta maska se zove White Hockey maska. Liči na jednu masku od Jasona Voorheesa. Jednog horora, jednog lika. Znam za taj horor. Pogledajte tako ćete nekaj zakupiti. I nesti. Ja sam znam, Jason Voorhees. To je to što se tiče ovih sada Easter egga. Gledajte naš prehodni video istražavamo napušteni motor u GTA 5. To je to. Vidimo se do idućeg klipa.